izihlobo ezinhle fanele uyibhekeke lencwadi ukuthi ayikhulumi nawe ngoba isikhathi esiningi makuphethwe inkonzo abantu baye begxile kakhulu kulokho kubi okukhulunywa bephethe inkonzo ekhohlwa umuntu ukufunda inkonzo ukuthi akukhona emthinte ngakho yena uma kwenza ngoba ukukhulunywa kanje eBhayibhelini sibheke wena ukuthi imithetho oyigcinayo kaShembe mingaki uma ungayigcini imithetho kaShembe uyamthanda yini noma ungasho ukuthi uyingcwele ameni eza kodwa uma ungayigcini imithetho yakhe kaumfuni uyamkhohlisa baningi abantu esinabo khona nje amasela la maNazaretha esontweni antshontshe inkompela iNazaretha liyiqhuba inkomo neqhaza qhuba inkomo yomuntu lintshontsile ngeke ngaba omunye umuzi ngeke ngikusho ngoba abantu bangakhona bazokwenyela okukhona ubaba bese siba kuona lo muzi phakathi sisonto njengoba sisonto sesiyaphuma enkonzweni yasekuseni bese ngibona imoto ine number plate yakithi nje eGreytown ngime kuyona kwamadoda ningitshele le moto etheni angazi uNkulunkulu efuna ukungikhombisa isele entshontshe inkomo elidumile futhi kodwa singalazi ngithi le moto ene number plate yangakithi kodwa ngingayazi eGreytown imoto zaseGreytown angizazi zonke kodwa leya kwafika ukuthi ngiyime kuyona ngama ngathi le moto kum kanjani ekabani le moto hayi badlula kwaze kwakhona omayo umgcotsho wathi hey le moto kaSibanibani lo ntshontshe inkomo hawu washo umuntu engimaziyo ngokumazi ukuthi uyena ontshontshe inkomo zimbili ibonge beyintshontsha kakhulu inkomo ngalangakithi kodwa akuzona ezangakithi eza kwelinye nje ke izwe kodwa lumakhelwane kodwa ngeke ngisho ukuthi liphi ngoba abantu bazojapha hayi bese ngithi no kusafuneke ngimbone lo muntu ngihambe ngochitha amanzi ngibuye bese ngincika nje eduze kwesihlahla emotweni yakhe imoto ithe qekelele ncike nje bedlule bonke abantu ngiyincikele ngixexele ekhanda ngifuna ukumbona kahle lo muntu iyaqhamuka lensizwa madoda nofakile namafoto amaningi la kuyena ish akansizwa nje ngakanani mombheka akaxakile ayikho inkinga ongayithola uma ungasumbuzisise kahle ukuthi wenzani kodwa manje udume ngendlela exakile akantshontshe uthoza mhlona inkomo yaziqhuba iNazaretha lifaka umqhele namafoto kaBaba uNyazi nemoto lizela ninamathisela ebukweni mafoto kaBaba uNyazi selipele lidumile futhi ngase ngimbuka lo muntu sengimuphihlo ngase ngithi akusiza ukumbuza kwami ngoba vele ayikho into engizoyenza ngase ngimshiya sengihamba sengiyamazi nje amasela maNazaretha msanuba masela nina enintshontshayo msanuba masela yabona mangavula incwadi kaMateyu ngeke ngiqhubeke nayo ngoba ngihlosile kakhulu iBhayibheli suke lingibambezele entweni zonke esuke seyifuthelana la kumina ngibona ukuthi iBhayibheli lingweselikhathi manje abantu bamasela abantu bayona emzini kaNkulunkulu izingane zikaThixo umsindo lokuthiwa usubangwa msanini kubanga maNazaretha ngike ngisho kwezinye indawo ngithi izingane zamantombazane asigani ngendlela eziningi ngayo mawubheka ziyagana zona mawubuka ubona ukuthi siganile kodwa uma ubuka izingane zamantombazane asigani ngendlela okufanele besigane ngayo ngendlela ihlalisuthi efuna ukuganwa ngayo kodwa inkinga la ikhona ngeke ngithi abazali abangafuni izingane ziganwe ngeke ngayisho lento khona la eThempelini enkonzweni yaNtambama ngathi abazali abangafuni izingane ezigane ngendlela abazali abadula ngayo ngeingane uyabona ingane into yakho mawuyidayisa une-shake shop noma unani oyidayisayo ke makuthi uyadayisa nalaba bamakhamera njengoba besishutha nje uma engasadayisa athi ikhasethi lakhe u200 ubani ongalithenga akekho ngalithenga lingahlala lize liphucuke lize liphele kuze kugibele elinye phezukwalo ngoba liyadula manje izingane lezi siyathanda ukuganwa kodwa ngendlela ezidula ngayo umuntu uyibuke ishiye uyuzwe kuthiwa amehla amabheke eshiye inhliziyo ilandele uyolandela umuntu bese eshiya kanjalo ezekhohlwe ileyo ngane ngoba wazi kahle ukuthi lelozwe ngoba khona into eyonakalayo yabona izwe langakini malidula kakhulu siyatshelana bathi bebuya abakhongi ukuyocela sibe sikhulukhuluma kuhamba kanjani kuhambe kanjani umeke wababaza nje umkhwenyana wabambelele ekhanda wasabheki ngakhona hayi nokuthi asizubheka kulowo muzi asabheke khona sesithi intombi zangala ziyadula
sesobheka la kukuhle ngakhona yini edala lokho abazali ababiza angazi abazali ukuthi yini ababona ukuthi izokwenziwa ingane engenziwanga ibona ngesikhathi besebenza uyabona imali ongazange uyithola usebenza ngeke uyithole noma ungaganisa ingane ngoba inkinga la ikhona ingane mayizocelwa mawuke wabiza kakhulu azikahle ukuthi nomkhwenyana lezi zinto akazozibiza kuwe ziningi futhi ngesikhathi usuthenga ngale mali oyithathe kuyena iphuma yonke uphinda ungasali nalutho usobala ukuthi umuntu otholile ngale ngane yakhe eganeni indiya ngoba phela nambile nothenga ingubo lapha umuntu ebiza ingubo athi zu50 ebizele ngisho amathuna ezovusa ubuhlobo bakhe ngami ngoba ngize ngazocela ubuhlobo kwakhe usevusa uyakhohlwa ukuthi nami nginamathuna kithi nami ngizowabiza kuye lamathuna lezi ingubo akazibiza kumina nami ngizozibiza kuye ngoba nami nginamathuna ngithi ufike kubizwe kumina nami ngibize khona egcineni otholayo kulabantu bobabili akathu akekho ozothola utho uma kwenza ngoba nifuna izingane ezigane bazali ake nicabange ekubizeni angisho ukuthi yekani ngoba ngeze ukuthi kunyanga ezulu nakhuluma kabuhlungwana acane ngayeqhubekani kodwa nizobona ukuthi lensimeni ilima iyavuneka noma ivuneki ingane izikhethe ukuba intethelelo iyafika lapha ingane ebuthethelelweni ekubeni intethelelo ethi uyeza umuntu uzoyithatha uphinde uthi baba akushiye ukuthi baba kwintethelelo intethelelo iyagana nje kuphela manje ngathi ngiyayithanda siyaxhumana nayo nomkhokheli sikhuluma udaba lwethu lokuthi siganana kanjani ngihambisa inkomo kuphelile wena mawuthi baba ungasho ngani ukuthi baba kuloyo wafika aqala ingane wayenza intethelelo uzothi baba kumina loyo wafika aqala eyenza ingane intethelelo ungasho ngani ukuthi baba kuyena uma ngabeke washo ake sithi washo wathi baba wesedlala ngayo loya ngoba namakhosana ayadlala ngengane wesedlala ngayo loya yayisihambe eseyishiya sebuhlukwana kwahlukwana isiyabuya izothathwa yimina uzophinda futhi kumina uthi baba kanti baba bangani kulengane hayi manazaretha ingane nazo ziyawuthanda u14 ubobona ingane ukuthi ziyawuthanda u14 ngoba manje ngafuni izigane zivele zinike ubona ukuthi ingane iyafuna ukuya emzini wayo nayo ivinjwe uwe ngoba wena ufuni kwedluke la endlini ingane ithi yagana awufuni ubiza ngendlela exakile ubiza into engazange izibe khona ubiza imali ongazange ube nawo la ekhaya ubiza u15000 awukazi uphathe lo 15000 kusukela umkhwenyana wakhe esebenza kaliva awukazi uphathe lo 15000 ngesandla kodwa ufuna ukuphatha ngoba kugana ingane uthi akawuthathephi umkhwenyana egcineni umkhwenyana uhamba kanye angabuyi kukhona enye ke ngithi manazaretha ingcwele nizongixolela ke ngoba ngiyazi ukuthi ma uphethe inkonzo kuye kutheshwe lezi zinto ezimbi lezi ezinhle oyikhulumile asiduma kukhulunywa ngazo yabona ma izocelwa ingane ake izocelwa kuzobiza ke ngoba akekho controller sizocelwa ingane iphuthe lenzo ubaba la ngemuva bavele bethathe insizwe ezingakholwa bethathe betha kube izona emele umcelo walengane lezi insizwa bese ekhuluma noma yini abantu abangakholwa isikhathi esiningi bathanda ukuthi mazocela kube ngazuthi ngincengile makuzela ekhaya la ekhaya sisuke singezile ukuzoncenga masocela ingane suke socela ubuhlobo hayi ukuthi ngoba singazibone ezinye intombi esingase siyicela ukuthi sizothi masocela la ekhaya ubusubona ukuthi siyinkedama silethe ukuhlupheka singayiyeka lengane namhlanje sithole enye kusasa siyocela kuyona hayi ukuthi umuntu emezocela emzini wakho usuke ehluphekile edinga ziningi lezi ingane ngendlela exakile ngingaphuma ngingane kwanda nginemali ngibhanqe ngicele kanye ngoba ziningi azipheli wena mefika umuntu ubusubona ukuthi ufikiswa usizi ngoba yikho intombi akayibona ungaphandle kwale yakho ubusumdedele nabantu abangakholwa ebese ubona uyise wentombi esehlele sethe khwaxe phakathi no siyasebenza uma uthi uyamqalaza umthola ukuthi awusakwazi ngisho ukumhlukanisa ukuthi ubani iNazaretha kulabantu usecasha uqedile wakudedela nomfowabo omdala engabe omdala ukhuluma noma yini akayithandayo ake nigade lento zingane zikaThixo nalokho ukuthi kubizwe ibhodlela likaGoloko ake nibheke kuhlabi kodwa ukubheka ukuthi kuyahlangana neNazaretha nebhodlela likaGoloko eke nikubheke uma kwenza ngoba lidingeka ikesi nebhodlela likaGoloko uthatha kule mali oyibizile ubathengeleke abantu bakini ibhodlela noGoloko kodwa uma uzobiza kumina uthi ucela ibhodlela likaGoloko nekesi
yebo mhlambe nakithi kuyenziwa ngazo kodwa akuyona into okufanele ukuthi iphase eManazarethini ngoba la kusuke kuziwe ngobuNazaretha obungenatshwala obungenalutho nje obuhle uqedile manje asikho isidingo sokuthi manje bize bese ubiza uzunga kukhona ke ezinye ingane ehlukaniswe ngoJuly zibe ningi kakhulu ingane ehlukaniswe ngoJuly mawuthi uyabheka nasezweni lakithi sihlukanisiwe zaningi ngiyacabanga ukuthi kunjani makunje zahlukaniswa zaningi ngabe sathenga sayina ngabe sethenga sayina ngathi umogeni ngathi ngithi ngiyakhuluma hayi yaningi kangaka lento manje kanti kwenze njani enye yazo ngathi ngiyayibuza thola ukuthi indaba ekubazali sihlalile iminyaka isize yaba ngaphezulu kwevumelekile ngeke ngisho ngoba naba angifuni balimali yazi yaba ngaphezulu kwevumelekile nawo ke lo simanzi ke empangazitha uvumelekile ke kodwa kwase kungaphezulu kwawo maye ethi yavuma maye ngithi ngiyabuza mntanami kwenze njani ayengitshela izizathu ethi hayi isikhathi sesiside maye ngithi ngiyambuza umkhwenyana ngibona ngathi uthando lwami nalengane liqhubeka hawu kwenze njani maye ngithi ngiyalandela ngiyathola ukuthi indaba yona wabazali wabizwa umndeni wobaba wabiza imali ongayazi yabona uma zocelwa ayikho intombazana okuye kuyobuzwa iquotation ukuthi ubiza malini intombazana uphathe leyo mali oyiphethe ubone khona ukuthi babize emalini bese kushoda ke makushoda ngihambe ke ngofuna ngibe ngigcwalise asikho isidingo ukuthi mangithe ngiyacela ngashoda bese nina bomama senipika niqhwande ngoba nithola ngeyeni bayitholo baba bayizavuno baba bayizavuno mase befika omama abasayithole yabo hayi ke lwasuka kuthi ulwezwicwe bezonzani bethwenzani we wahamba kanti abakhongi bazobuya beyotshela umkhwenyana wesebhaletsheni baletshela umkhwenyana ukuthi laba abakhuluma kanje basho ukuthini uma bekhuluma kanje ngoba bengabuzanga imali ngalengane phela ukuthi ngikwazi ukugcwalisa ke iphepha eyibhuku ngigcwalisa envelope empofu yaseposini imali yala ekhaya bengiphethe imali ebengiyilungisile uma sebekhuluma kanje sekwenze njani yini nizocelisa nabantu abanomona abangafuni ingane ibone nibanike kanti mawumzali wengane kufanele ufike sewazi ukuthi ufunani ngengane yakho bonke labantu bakini bazocontrolwa uwe ukuthi esekwenele uyaqonda wena manje busu badedela kube ngazuthi ubuhlobo obukhulu buzodalwa ukuthi lengane iganile asiganile ngane ezabo asiganile ngane ezabo njengoba bezoshaya umthetho kangaka nje la bashaya umthetho uzufikela kuhlukanisa khona ingane yakhe ihlukanisa iphelele umendo abangeni futhi lapho sekuphelile njalo wena osuhlule ukucontrol ingane ukuthi iphathe umendo uManazaretha amahle ake sibhekelele ingane ubizele litshe lemali nje lengane mase ngihlukana nayo usakwazi ukubuyisa futhi wena sekufanele mina ngingatholi lutho manje angiganiwe lengane yakhe angisakwazi ukucelenye phela sekufanele ngilinde le mali eyangqwamba lapha kwakho ingqwanjiswe unqanjiswe uwe singane zikaThixo ake sikugade lokho akukuhle lokho kwenzekayo uthole inkosana noma uthole intethelelo intethelelo ithi ayifuna ukugana umuntu ononkosikazi intethelelo ayifuna ukugana umuntu ononkosikazi hawo intethelelo ayifuna ukugana umuntu ononkosikazi ufuna ukugana ba manje wena njengoba uyintethelelo kini awuthanda umfowenu lokulamaya ganwe intombi enengane wena ufuna ukugana bani ongenangane ngoba wena nje ubunengane kufanele ukugana umuntu nje omnumzana ozokugeza iphele indaba yakho wena ukwazi ukuhlambuluka ngokusemthethweni ngoba angeke usayithola ingane engangawe yomfana ukuthi izokuganisa wena ngoba nombane enganeni zakubheka ukuthi ingane iyothatha itshitshi akekho umuntu obheka ingane yakhe yomfana eqala ukuganwa ukuthi iyothatha umuntu onengane manje mawunengane wena unikeza umuntu ononkosikazi isithembu usibalelana uhlangene ngani nesithembu ngoba wehlulwa umuntu angayendo owawedwa kuyena wehluleka wena lapha la uwedwa khona manje lana uzothi ubaba semdala unonkosikazi angifuni ukuya esithembeni uzomthatha lapho umuntu angayeni ngoba umuntu angayeni wakwehlula
ukuthi uyena kwadlala ngawe noma wena wadlala ngaye kodwa egcineni umthola nguntangeni wakushiya nengane manje wena umbalela inungu zengungumbane ngeke uqede inungu zengungumbane ngoba ufuna ukugana egcineni uzomthola untanga yenu ke lo ngakholwa eqhubeke futhi ekuzalisa iUnited Nation uzokufakela inhlangano yezizwe esiswini sakho futhi uyozudele bekufaka iUnited Nation nje amakhekhe kakhe simuza amasho isasothethe kuhlangene lapha kade ngoba wena ukhohlwa wena ubheka umende ukuthi nango ozongihlambulula ngiluzileke eqaleni lo wesibili usezongeza uphethe inkomo uphethe yonke into uphethe umuzi akazonginika wona angisangena kuyena wena usabheka ontanga yena ontanga yena ngithi bona bakufaka odakeni usafuna untanga yena wena uzomthatha usabala ukuthi lo unengane uzomthatha ungenangane wena unengane unendoda lona ongenandoda uzomthatha phi ngoba wakulahla uyengenandoda ake nizama ukhontrola izingane zentethelelo intethelelo awuziphatheni kahle izingane ezikaThixo intethelelo sengeke ngifisa ukuthi ngathi abakhokheli bengahlunga bethi abafuna ukugana babuyele ngala abangafuna ukugana babuyele ngala ngoba uyugijima ethempelini ubone intethelelo inhluthu uyayithatha uyinika umuntu iyafika intethelelo layisha amatshe emakhukhwini ilayishe amadoda ekhwapheni uthi uyayibeka inhlalisuthi phambi kwakhe inhlalisuthi vele ibone ekhwapheni kulunguza indoda ibaleke iqhwasha into inhlalisuthi uthi omunye ngosuku lokuqala mhlambe niyakhumbula usuku lokuqala ubaba akakhuluma ngalo ukuthi asithi ngemva komthandazo kanayini noma kasikisi bese sithandaza sithi ukufaka ihloko ezentshumayelo kwakade kwethula umfundisi ubaba uWosiyane siphuma la emthandazweni sesila nje ngase office kwesesimise sesitshela ukuthi ubaba ukhulume kanje kwakuzophuma umhlangano ngalelo langa ngakusasa sesiyahamba ke endleleni izongixolelela lengane mayikhona kodwa futhi angizuyisho ngoba ngifuni limali kodwa namhlanje mhlawumbe usuku lokuthi ithole impendulo engayishiya engabaleka nayo bese senza umthandazo wantambama la sasilele khona ngala nje sasihomise sahamba ke ngalala nemoto lapha kulelo qulo ke ngangikulona kwase kwenza umthandazo njoba nje ke makulele ekukhathele nombandala lelela ngakhona sesileleke lapha na ke sizolala ke lapha ngipaka imoto bese ayinanku umuze seceleni kwase siyathandaza masiqeda ukuthandaza bese ngiyikhuluma le ndaba ukuthi babukhulume kanje bese ngiyabafakela ke izinkulumo ezimbalwa izinkulumo engazifaka ke ngafaka ukuthi iNazaretha alivumelekile ukuthi ethi umuntu eyiNazaretha bese ihambe yoqoma ngaphandle noma yoqoma umuntu noma thatha umuntu ongakholwa awuvumi lokho noma ngabe inhlalisuthi ayivumelekile ukuphuma la ngaphakathi yothatha umuntu ongakholwa noma ngabe iNazaretha intethelelo noma inkosazana akuvumelekile yothatha ngaphandle uma ithatha ngaphandle isiqalekiso esikhona lapho isiqalekiso salapho ke kuthiwa nizohlukana uma ningahlukananga uzofa umkhwenyana mengafaka umkhwenyana kuzofa wena mengenzekanga lokho kokuthathu lo muze eniphuma kuyona wena uphume khona wayale uyawuqalekisa nje ngesikhulu isiqalekiso awunayo inhlanhla lo muzi kade ngicizelelo umvangeli mazi ukhona umvangeli la ngaphakathi kade ngifundela incwadi nje kulezi insuku engitshela ngisho ukuthi kwasho yiphi inkosi emakhosini wathi mase efika kulo ndawo kwesekhala lo mvangeli ukuthi inkosi yathi uma uye lapha wafika waganwa asikahle ukuthi lo muzi osuke kuwona waya lo muzi osuke kini waya lapha lemizi yombili ifile uyiqalekisile ngokusuka ungelona iNazaretha uyogana iNazaretha umuntu oyiNazaretha lemizi yombili iqalekisiwe wathi mesho lo mvangeli waye ngixoxelela udaba wathi mefika lapho sevele wakhala le ndaba yanqamuka lapho angibange ngisaqhubeka ngabona ukuthi lento umvangeli iyamudla kodwa izingane zisuka ngala ziyothatha umuntu angazi umuntu ongakholwa ukuthi umthanda udlula ziphi izingane zinhle izingane zamaNazaretha into okuthiwa inkosazane yinhle intethelelo yakhona ukubuka ukuthi ngabe lo muntu wayemshiya lo muntu engamhlambululi ngoba wayexakwe yini mawuthi uyabheka nje ubuhle obukhona ubusuxakeke ukuthi ngabe lo muntu wazi wayishiya lengane intethelelo washiya ngoba eboneni mawuthi usuka nje uzwaneni uyaphezulu bodwa hayi cha uzele lo muntu kodwa uthola ukuthi intethelelo awazi wayiyeka kanjani lo muntu lengane
sengiyayitshela ke ngiyawatshela ke lezi ngane ngiyitshele konke lokho bese kusuke enye ke zimbili bese zisuka zithi mfundisi sisacela ukubuza seziza kumina ke bese ithi enye hayi ihlehla angifuni uzwe izono zami ihlehle lene bese kusondele yodwa eyasondele okokuqala yathi mfundisi ngiyalotsholwa kodwa sekufanele ngiyoshada kodwa umkhwenyana wami ngendlela kangishaya ngayo intethelelo leyo kwakuya amantethelelo kwakuyintethelelo zombili indlela umkhwenyana wami angishaya ngayo angizazi noma kufanele ngimgane noma kufanele ngenze njani ngoba uqedile ukulobola manje kodwa indlela angishaya ngayo angazi ukuthi kufanele ngenze njani ngathi mina iNazaretha impela lelo wathi yena ya iNazaretha liyakushaya wathi ya akangishayile kona kwala wathi angizazi ngithi mina na inkosini kakhulu uyabona inkosini khalivuleka ikhalivalele awukhulumi njalo wathi yena mfundisi noma ngithi ngiyathula uvele ngishayile ukuthi ngithuleleni ngimenza isilima uyakhuluma mina ngithule wathi mangithi ngiyakhuluma athi ngikhuluma nobani kanje ayi ngathi awunikeze ucingo lwake ngikhulume naye wathi manje ngakunika ucingo wakhuluma nawe uzothi indoda yami wathi ngiphelile ngathi hayi ke ninikeze umfundisi wakhe wathi umfundisi wakhe akamazi nokuthi uyini ngoba usemdala futhi umfundisi wakhe angizange ngeke ngisho ukuthi ubani kodwa ngambuza wangitshela ukuthi umfundisi wakhe ubani ngathi hey mntana hayi angiyazi ke leyo nto mina ngeke ngikwazi ukululeka lapho ngoba lo muntu oganileke manje uzothintwa kanjani angimazi ukuthi ngizothina kulona iNazaretha lelo nina amakhosana noma bobaba akashaya unkosikazi la ekhaya yebo noma bedeledelela kodwa akashaywa cha akalokotho unkosikazi eshawe la ekhaya ithi inyanga yezulu uma kuwe wamshanje ngiyalivala izulu kuwe akashawa uthi ke uma edelela unkosikazi indlela akashawa ngayo uthi mthatha umyise kubo ufike ukuthi abamluleke ubusubuya nayo ekhaya ephinde futhi eqalele egcine khona umthatha uye kubo ufike umshiya ubusuphindele emva ufike uganwe amen mshayileke mebuya nje uzobuya sekukhona okukhona noma ngabe ngilobolile noma ngaba ngilobolile kodwa mase ngiganiwe nje ngiqedile sekuphelile uzofika sekukhona okukhona ngibona ukuthi uyangixaka ngibheke ngasemnyango abona ukuthi ngiyahamba na angizosho lutho ngizobona nje ukuthi ukukhuluma kwaqina into ezongisiza emnyango ngibheke ngakhona abona ukuthi ngiyahamba ayikho into ezoyathi enye insizwa eyathi ngiganwe amakhosikazi amaningi nginemoto imoto yami kuze kuse ihamba njengamanzi yathi mangithe ngiyafika kulo wafika ngibuza ukuthi ngiphuma phi ngalesikhathi wathi angimbuzi lutho ngivele ngidumisa imoto yami ngendlela ngiye komunye wathi naye mangifika naye ethuka naye ngikhuluma lutho ngifuna la ngizofike ngilale khona ngoba ngimfuna umuntu ozongibuza ukuthi ngiphuma phi ngalesikhathi ngoba mhlambe